Akiaria hindi ya mucemanio wa kuhura ikundi itiganite njeki ituraini ria Mwireri Laikipia irathiro, Mũmbunge Jane Kagiri oritie muingi wa Laikipia gutigithukania mahinda moteti na makuruta wira, akiuga o wira wa mutongoria ukaigirirwo ratiri-ini ihinda riria muingi umuhete rio tungata ria thira. Wakati wa siasa haujafika. Leo tumefika huku umande kusaidia vikundi za wamama, vijana, watu wetu wa living with PWD ili pia waweze kujiendelesha. Kuna wale tumepea mashini ili hata wao wajikuze kimaisha na wajiendeleze. Oritie kugie na thayo na urumwe wa kinduriri, akiuga gicigo giki kia Laikipia kianariganira muno hari uthii wa na mbere miaka mingi, uguo muingi wa guku ndugatahwo ni kwamukiria rwimbo rwa icigo ingi cia bururi iria iriete na mbere. Riu reke thikiriria ira muthikiriria wega. Kana numo, kana jambio, kana jekwatia irio cianyu ndirehaga na lazima. Oritie atongoria na ateti kugia na uigĩrĩrĩki mitugo-ini na mĩario-ini yao. Kuna mambo mingi imekuwa ikiendelea kwa hii nchi. Ni vizuri tuseme hakuna mtu atauzia yule mwingine uoga. Ile pande huko usimame nayo imara bila kuwekwa uoga na mtu yeyote. Yule mwingine ile pande yako asimame imara bila kutishwa na mtu yeyote. Komanda wa borithi wa Laikipia irathiro Daniel Kitavi oritie muingi kunyitanira na maabitha a ugitiri makiri ihinda-ini riri guthie nginya thutha wa ithurano niguo mateithanie guthairira thayo wa bururi. Nataka niwashukuru kabisa kwa ile community policy, tumekuwa pamoja tukisaidiana wakati wowote. Mkiona yule mzee ambaye ako pale senior sergeant ambaye tunamuita Mkorino, mkimwona mje muone OCPD. Kama kuna maneno ambayo inamzidi, basi mimi nawapatia nafasi ufike pale na nyuki upate kwa ofisi yangu na unielezee. Tafadhali tusaidiane kuona kwamba Mwireri iko salama. Hindi ya mucemanio uyu ikundi itiganite igunikite na kuheo ceki cia muigana wa ciringi 800,000 Githui wa Wairimu, Laikipia.